Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Vilma iti Quirino Province. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilingad naklatan itinagan a Vilma. Kaya't kumat nga i-share dahito pakasarita aken ayat. May salaeng tinagbalin a boyfriend ko, ni Michael akalugarak. Para kanyak, isun ti lalaki nga ayatek ititong palbiag. Manipod kolehyo, aging gaan na addaan kami iti trabaho, saan kamin ang nagsinsina. Ngamjak na kontrol, dagiti dimteng apasamak. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Vilma dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Manang, at damanan pa panam? Ag-date kami ka ni Michael. Rumor ka manan? Saan ka matatao dito balay? Manang, Apay akas lang makaungat ka. dito'y ka kumamat ta day off mo. Adda ka mat. Talaga napatagkan ka ni Manong Michael. Kat syempre, boyfriend ko nga rod. Manang, ibagakkan ka. Nakitak idinaminsan nga aldaw. Adda kadwana. Agaramid ka manan iti istoryan ako nak. Saan, Manang? Kapin ano ni Rachel? Asino a Rachel dayta? Diyan nga'y anak ti kapitan tayo. Iso ngamin tinakita kakadwana. Simrak da iti may sa fast food chain. Diyak mo. Naka-holding hands damot. Panawanak man la dito yan. Apay nga'y ang makaungat ka, Manang. Sana ka mamati ka dagiti bagbagam. Ulbud ka. Sa anak nga agar-aramid iti istorya laeng. Pudno ti imbagak, Manang. Pare, masapak nga agawid ita Taapay manan. Ag-date kayo kadi ni Vilma. Saan? Saan kadi atunggal masapak nga agawid? At date yo ni Vilma. Sa balitan. Nag-break kayo ni Vilma. I-break ko pa lang. Anya? Sa balit ti kayat ko ita. Asino? Ni Rachel. Isu ti ka-date ko ita. Napampanawa na, sweetheart. Ikarim kanya kasyak lang ti babae nga ayatem. When sweetheart, si ka lang ti my one and only. Anyangay nga ron di mangmangag ko asaan kayo pa'y kano ang nag-break ka ni Vilma. Nagkunamat kan ka? Pudno ka di. Nabayagan na nag-break kami kani Vilma. Apay nga ron nga ibagbagada ada kayo pa'y laang aging gaita. Ulbud dagiti mga ibagbagay ti dayta, sweetheart. Saan mo'y dapat patyan? Saan na pudno dayta? Talaga. Wen, nabayagan nga awan kami kini Vilma. Promise mo siyak lang. Wen ka di. Promise. Basta, kaya't ko akanayin ang mga ganda ti promise mo. Asyak lang ti ayatem. Kat awanan ti sabali pa'y. Agsangsangit ka? Isarama diri daw. Amo Manang, nakitak ni Manong Michael. Ayan na. Iti ayan dagiti barkada na. Agaluwad day ta lalaki. Ha? Manang! Papanam! Mamwak itanti kinapudno. Asino ti urayam dito Ni Rachel. Ag-date kayo manan. Ngam kasla sa bali mo ti umay.
Ha? Michael, Vilma? anya ti warwaras mo adamag. Kwa? Saan tapay mo ta nag-break ah? Vilma. Kaya't kon ti makiwin na swaskan ka. Anya? Nalpasan ti amin ka data. Kurang pa'y dayta pa ng sipat ko kan ka. Kalpasan na maalam ti kayat mo kanyak. I-break laklatan. Saan ka na kayat? Anya? Awanan kay tibayin. Michael? Rachel? Dayta ka di a babae tinang isukatam kanyak. Ha? Sumungbat ka, Michael! Juan! Siak! Siak itan ti ay ayatan na. Saan asika? May saka mo ta babae. Sige! Sipatan na. Kaidarum ka. Rachel, pumanaw tan. Saan mo ang mabalin nga ipilit ti bagim? No saan na kan akayat ni Michael? Awanan kayo itibayin! Manang, nakababain ti naramid mo. Nagiskandalo ka iti kaadwan ti tao. Di mo ka di mo. Akas lag shooting kayo iti pelikula. Nagado ti nagbuya kada kayo. Diyak na putan tinapasama. Da kayon ti pag-iistoryaan da dito lugar tayo. Awan bibiyang ko. Love triangle kayo kano manang. Kat sika tinaawanan iti boyfriend. Agulibag ka man. Manang, awanan ti maramidam. Time-break na ka ni Manong Michael. Ibagbagak ngamin kan ka, manang. Nga agdi-date da ka ni Richelle. Ngam, di kamat ngamin mamati kanya. Talagaan ni Rachel ti kayat mo anya. Naumakon ka ni Vilma? Damagak man laang kan ka. Noon niya tinangayatam ka ni Rachel. E dinto ta adayumot anapin pintas ni Vilma. Nasingsingpot paymot ni Vilma. Jack man mo. Napukaw nga minin tiriknak para kan kwa na. Sayang mo tilima at tawon a relasyon nyo. Naplantsa kon ti uniform mo, manang. Sumra ka kano, kung nadatatang kan nanang. Anyat aldaw ita aya. Lunes! Unak no Domingo ita. Lunes ita, manang. Iso asumrak kan iti trabaho. Kasla masadutak pa'y sumrak. Manang, nag-leave ka iti makalawas. Iso amasapol asumrak kan iti trabaho. Kasta timbaga dananang kantatang. Ay, nagmayat ti ag-joyride, sweetheart. Kumpet ka na imbaga, tama nga numatinag ka. Ilabas mo man di tabalay da Vilma. Tapay? Basta, ilabas mo. Sige, sikati makamo. Iso da ito nakatugaw ang nakapanimid, Saan mo natalyawan? Ay, payak-payak keti. Hi! Uy, saan mo nga aramidan deta, Rachel? Ha? Timalyaw kat nakita na ta. Piman mat. Dagiti awanan pain. Lumabas da pa'y diti balay. Kunakon kat manang. Isuda dagijay nakamotor. Pinayapayan nakpay day dya Rachel. Manang, anya ti kayat mo nga aramidan ta. Darupan ta ida? Dili bagbagam mat. Nagpuskol ti rupa da. Kayat ko pa'y laang ti umadayo. Ha? Tapno malipatak ni Michael. Nadamag ko matapi manaw gaya man dito'y lugar tayo ni Vilma. Jack mo deta. Nasayaat mat no pimanawan. Napanan na ka no? Apay abirukam. Mamis mo? Saan? Damdamagak laeng. Kunak man no na mismo. Adda ka lang aroden. Apay pa'y lang nga mamiss ko ni Vilma. Nagpromise ka, siyak laang ti ayatam. Wen. Saan mo nga aramidan kanyak ti inaramid mo ka ni Vilma?
Nagsublikan ije lugar tayo, manang. Nagrigat ti agbiyahe nga umay mangbisita kan ka dito'y Pampanga. Ay na, napintas si trabaho dito eh. Kat, kumusta ni Michael? Apay adamagan pa lang day a tao. Bye-bye amon. Kumusta aglaang mat? Wah, manang. Agkasarda kanon kan ni Rachel. Anya? Tinasaya at tagkasarda. Kunam Day tangaming ti agwarwaras adamag ijay lugar tayo. No kasta. Awanan tinamnama nga agsinublian kami pa'y ka ni Michael. Apay manang. Mangnamnama ka pa'y laeng nga agsinublan kayo? Kalpasan alukwan na ka? Mangnamnama ka pa'y laeng? Ay namanang, mangkita kan iti sabali a lalaki. Saan mo't nga rod akas Karina? Saanen ang mabalin nga agsinublan kayo kan ni Manong Michael? Tamang asawan. Ha? Ni, addan samot bisita manang. Ay, ni Roland siguro data. Umay na itintim patarimaan ko kan kwa na alaptap. Yam amunak manang. Ni, taapay. Saan ko mo't a boyfriend? Katrabahwak laeng. Itreat kalatan, Roland. Tadi mo mo't ngamin kayat nga awatan ti bayad ko iti panang tarimaan mo iti laptop ko. Apay ngamin nga agbayad ka pa lang. Si Kamot. Thank you, ha? Ay, wan gayam. Yam amok ti kabsat ko. Ni Beth. Hello. Hi, Beth. Pudno ka din nga the boyfriend ni Manang mo? Beth. Idi lang nga the boyfriend na. Im-break da. Kastaya? Wen, Manong Roland. Mga sawan di boyfriend na. Kaaruba mi mutlaeng. Ay, Beth. Adun ti na ipakam. No kasta, mabalin ako nga garam ka ni Manang mo. Ay, wen Manong Roland. Apay kit din asaan. Sige, go, go, go! Beth, Manong Michael, sika ka titahitan? when? Apay, di na kon mabigbig. Kasla saan ngamin asika? 5 kaya ka di? Medyo. Kumusta ni Manang mo? At damot din ati asawa na. Kasta ka di? Apay asan ko ang makitkita? Agtrab-trabaho iti sa bali a lugar. Apagbiit laeng iti nagbakasyon da. Sa dino te ayan da ita? Kwa manong, agnanaeddan ijay Spain. Kasta? Ijay ngamin ang nagtrabaho di asawa na. Pakumustam to man. Sige, Manong Michael, ibagak tukin kwa na. Hello, Beth. Manang, nagkita kami ka ni Manong Michael iti na minsan nga aldaw. Damdamagan na ka. Anya? Akat, kumustan? Amo manang, dandani saan ko ang nabigbig. Kuna na siguro adyak amo ang naibalod. Ha? Ni, apay ang naibalod? Gapo iti droga. Natiliw ka no. Kastamot tindag iti kakadwa na nga agar-aramat iti maiparit a droga. Anya? Ay, unay matinti kasta nagbambanagan na. Wen nga rod, manang. Kan, no makitam ita ni Rachel, ay nagkutong. Nagkonsumisyon siguro. Gapo ka ni Manong Michael. Ay,
Kaasimat nga rod ano kasta. Jackman amo manang. Ngam, aging gaita. Agar aramat sa pailaong kano iti droga ni Manong Michael. Lima kay talaga tilangana. Saanan akas ini? Aniya? Han, mangan ka pa'y Wen, Han. Tasikatin ang isagana iti taraon. Mabalin ayamot asan. Amom, honey. Sa anak ngagbabawi anak ki asawa ken ka. Oh, hanya. Napanak na kamon, aron ba nga siyak tinayat mo? Saan kat ate ex mo? Anya tinagan nan? Michael. Awan day Jayan. Pasitlaang ng tinapalabas ni Michael. Kumusta mo't nga ta ni Michael? Sigun iti kabsat ko. Karurwar na lakano iti pagbaludan. Kaasi nga ron di asawa na. Agkon konsumisyon itan kan kuana. Sapay la ko ma. Tagbalbaliwon ni Michael. Makunak anaga sa ta ni Roland tinakiasawaak saan ket ani Michael. Tano ni Michael tinakiasawaak, siguro siyak itan ti agparparikot. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Vilma. Pagayam Vilma, adu dagiti paspasamak iti biag tayo amasaktan tayo. Ngam kalpasan daytoy, maamiris tayo, adag ito'y apasamak ket adda gapuna. Kasta tinapasamaken ka. Ket sapay kuma kadagiti agdengdengeg, pakapidutan da iti inspirasyon, daytoy apakasaritaam ken ayat. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Vilma, iti Quirino Province. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo di MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.